jugoslovenskim republikama koji su danas, sad ovog trenutka isto na trgovima i ulicama u Zagrebu, u Podgorici i u Mariboru. Ajmo ljudi ujedinjeni za globalne promene! Za globalne promene! Protiv korupcije! Protiv korupcije! Uništimo sistemsku korupciju ujedinjeni! Uništimo sistemsku korupciju ujedinjeni! Živevi! Živevi! Lopovi! 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 Tako je! Tomo sprade! Ajde, ali da kažeš, čekaj. Ali da kažeš na megafonu. Šta se ovdje vidi, Dušo? Čekaj. Vidiš, Dušo, kada je... Spusti. Kada je jabuka zdrav, ne, onda ni jedan crv ne može da uđe u nju. A kada je jabuka trula, kada je bušna, kada je bolesna, onda crvi ulaze u nju i pojedu je ceo. E sad ovako, ti crvi, odnosno ta jabuka je naša država. A ti crvi su oni ljudi koji su od naše države, šta? Kradu! Trulu jabuku s kojom ne možemo da uradimo ništa, u kojoj za nas mesta nema, osim ako nismo crvi. A mi nećemo da budemo crvi. I to je naše. Nećemo da budemo crvi! Nećemo! Mi nismo crvi! Tako je! Crvi! Dole crvi! Crvi na vlasti! Crvi u opoziciji! Crvi u bankama! Crvi u medijima! Crvi u zdravstvu! U policiji! Svuda! U prosveti! Ama ljudi, ne može više! Nema više! Nije ostalo! Crvi u fotelji! Crvi u fotelji! Tako je, Strahinja! Wow! Crvi! Ćemo opet, jer je ovo tek početak i sljedeći put kad se budemo nalazili, opet ćemo da ih iskoristimo. Gospodi policajcima je... I sljedeći put ćemo se okupiti, nadamo se...